Tekonka breaking news in Banaling, Raiwishka Juba, Rachame Guru Jeno Bajaling, Rachame Mishalat, and Wonene, a la organization Nidial, Tindipin, US, Raiwich, Kajuba, Kajan Guasam, many Chaladano, Chako order, ko deke Jane, Dekan Dial Deka Jene, Kajuba, Jandana Banaling. Chajalat Kumshale VOA qui voit Africa. Name a warning mukam ka la dialan kon let ko organization ni nying US. Ka jalera me mishikana gor kan ji US ni no de na de jere wi ka juba. Ka ni amba jalat ka tok naat ka kora ba je ku ni men kana gor ka tok English. Namani a warning mokane diala content rewi ka juba ke tenterewi ka South Sudan ka kwi korandan en gwiken wo betwok mishet ke ron kina dangaro wal jok ja to road ni rewi ka juba misha warning chaje to be US che gurno benad ba jileng pin dungdo benad beken widian bekana kamnial ka bugaman twok bekenenen akan konon yamare ri kana me kon lade gur jen o jender je nyoka nasin kokien Nyaga ni ko kina kon no gajeno de kon lat ko rodi en teme re wi ka South Sudan especially ka Juba capital de kan mandan le rodo tende kan ngaja ban le ram me ban jeli ngo gwa ko do brana chay lat kaja ka jan le rame kuumɛ US non-emergency government chalat ka diaal che ka jogono de kar bar re wich ka Juba ka South Sudan ka koren bitwok anti kananen US Department chika lat ken dial jogano wojarodun re wich ka South Sudan wojarodun ka Juba eno gwada tiyentana alamen chanen eneti la US chikanen no South Sudan antama we ka kor millenni 2013 edan ka kwiringtin kona chanen lat kenen wo do budanan cha kwar espele mayo cha ga yen keje awana me cha kor cha jango gwe keje no be kor batwo re wich ka Juba ko en male dane cha tain koron kina dangra wir wal badak wa chi self care ma yadi chejeton chi malan tame wa che jek re wich ka Juba ka South Sudan awa situation wona jen ka mere barode chi UN chikana lat la UN helicopter kan chiman dan and jek kan sham shala human right violation cha jalat aji South Sudan kan ngote cha tan kan kalos antama won kor re wich ka South Sudan ka jando me chido no gwa to long alo bu kor ba to re wich ka South Sudan janda an chikan lat kan ji US tin konen teka tinta organization tinta re wich ka South Sudan bana jilinga gwa ka dobran chikan lingwa semen US order non-emergency government stop to leave South Sudan as tension grow over fighting sianena tema baje kwenya man lat kenne jokane diala kon tila lat kenne no jiana re wich ka Juba ala US chicken emergency chicken lat bang chicken na won bang no jiana wo mi kan tela mal no ko ntama ne content ka swele mayo tela Nuer ga dial cha ga yen che me che kon lat cha je yen goma ala vo Africa chicken la ne bang tela mu ala US staff and wo bika jiana wich ke buka warning buka na kamne ken wo jiana cha jagwar ga social media bang la jagwar ka social media mi ken ngajino dore serious brama chilling be chulin gwada dan detin baror bare wich akwen jeya US order non-emergency government staff to leave South Sudan as tension grows over fighting. The US State Department has ordered non-emergency government personnel to leave South Sudan capital Juba due to escalating tensions and ongoing fighting in the north. The conflict intensified following clashes between an army groups and the country armies, leading to the arrest of government officials aligned with Vice President Riek Machar.
These arrests have raised concern over the stability of the peace agreement signed in 2018 after South Sudanese civil war. The situation worsened with an attack on a UN helicopter, which the UN called a war crime. The UN Commission on Human Rights warned that the violence could derail South Sudan's fragile peace process, urging leaders to prioritize human rights and the transformation and the transition to democracy. Some information for this report was provided by AP. Titi ken information len kongati murai kon tama awa South Sudan ke jen gwasa lakir me yadi te ken ti jur te ba Nuer ba ka makarian yal te Uganda netin te dur ko ken te tin ga dobra na chalat ke je ajen dobra na kwa order kwa le ko je ke warning no de nath de ken rodian wochere which ke juba la latin kon la lat USA ashika latin kon te la lat South Sudan neme ajen warning da na chatop kuumɛ US and go take a kormi be ray which ka South Sudan ka koromo akir ma yadit la damone mlat kona me ajen tokte manager gwich espele maigo cha ne ka dial kwar ka dial cha ga yan amena kwa desha me cha ga yan ngu yana mo mede gwayo tela dor anyok kir ma yadit ka meche to ka nasser che gorno beren yal bakari ala ka tibuen winemi antem ray kona wa palut cha tianke deni to gorno banang ka nasser kanang den ka nasser na mo a violation of 2018 peace agreement e chata kanu ajen kor ndiren betwo men beso Sudan be nyogo nang reri kamle ni 2013 wa ronkin dangre wal jok wa me betwo kan tama wa bejele ko on tama cha ngaje no kum kim yadit jen che gor bu mal betere wi ka Sudan gor no kor ajen dan en chala da men warel kan rodiene ka ko bi kan war bi kan ka atake bi kan war bi kan ka mukerek dundo wa international community shikana mugujeno mukir mi hadit we mishirkana me we jalat alo bu korbe nyoko mutu gore wi ka South Sudan ajan o South Sudan ceblongot kel ko do burana chalat kaje ko shemal e chala do de lat je nyoko mi yaraje kir mi yadi de wallet to dialati ko mishit taga dob mi bi kwingwin be ben ga la ja yara yo cha china bule charno ko te kwingwin mo walat me agenda na to kon tama be nyoka update mete ka mishito ke tin lat karodian an wala shanka wal ka pay jokron kin dangro diech ajan shang dan lingen me ka an rajlat kon me mcha gor ji US te ka tanun wana tama menong ji yemane ka gwadan ci gana gor ka je an biya ta kamal ban je umra dian bye